Міне халық ағыз яратыжылығының тереңіне далып, о халық ағыз яратыжылығын біздің оқушыларға қайтармаға әрекет етті, тырышты қолдан келгенін yaptı. Қос көйінде бабасынан eşitкен кішілерін халқымызға еліштірді. Да бір он тарafı o bala edebiyatına o büyük bir hissesini koştu. Білесізмі, самими бір достық oldu. Ne üçündür bir pek yakınlık olaydı çünkü ben meditsina teknikum bitirgen edim. O injener teknolog, kulinar edi. Buna bakmadan biz tamamıyla başka mevzuda laf ededik. Şiiriyet hakkında, Kırım Tatar edebiyatı hakkında, Kırım Tatar nesiri hakkında. Böyle bir pek merhametli, vatanperver, insansever, hayatsever bir insan edi. Ve o hayatta yaramaşı görmeydi zanımca, tek yaxşı şeyini göreydi. Yaratkan eserleri bizlerge yaş nesilini terbiyalamağa çoktan çok yardım etti mekteplerde.